Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Sinta Vlog. Aku masih di kampung ondel-ondel nih guys. Nih kita lihat yuk, banyak ondel-ondel di sini nih guys. Tuh ya. Kita lihat di sini nih ondel-ondelnya. Tuh. Oh, ini kerangkanya nih guys nih. Ini yang belum jadi nih ondel-ondelnya nih. Nih kita lihat nih ondel-ondelnya. Siapa? Nih dia nih. Wah, banyak ondel-ondelnya nih di sini nih. Tuh, kita lihat nih ondel-ondelnya. Kita cari lagi di sini masih ada nih guys nih. Namanya Kampung Ondel-Ondel, berarti di sini banyak ondel-ondelnya nih guys. Ikuti aku terus guys. Nih kita lihat ondel-ondelnya. Nah ini dia nih ondel-ondelnya nih guys. Tuh. Nah ini gerobaknya nih, gerobaknya tuh. Ini ondel-ondelnya nih guys. Tuh mukanya merah, kumisan nih guys. Nah yang ceweknya nih guys, cantik yang ceweknya ya, bibirnya merah.